Customized printing business khlaiui parmano 50,000 taka to 80,000 taka rang income khlaimano. Customized business tamo borun hoite o machine painai te raw material borun hoite mannai tai bini print cost besek tai bini profit rok besek abono bahai ke marketing khlainai o video no full naidi te full details hawi mannai belai no easy process by naithokke plate mug t-shirt o print khlaiui product rok no wholesale rate supply khlaiui high range rang ajimano tai political ni samung ni flag dress print ni bagai samung kahar mano iko o machine no bahai ke USB connect khai ke te power on khai ke timer set khai ke temperature rui ke o joto manual buko tongo busuk temperature nang no semanai nai bahai ke bor company kamsri ngo sapara aba haike no rok ready made kamsri pai ke saparui ke dugan no wholesale rate no product no phalimano kongma organize tongo kongma khela thana bagai jersey nango a jersey rogo ba noni boni je ichha mote te photo nangmane mona adobe photo by designing khai ke no saparui ke naidi tabu bahai ke plate na sapara usa temperature na oda manual buko tongo printing ni bagai je equipment nangma ngakai pule no laptop nangnai tai photoshop software nangnai designing khaina bagai ka designing no print out khaina mukai printer machine nangnai printer machine da 12,000 kr mano enga kai print khaina bagai je paper glass paper glossy paper abo nangnai aboni dam 300 taka A4 size packet tongo 20 ta moton puleno chroma hawi ke google thain ke www.indiamart.com hawi ke और 700 machine ni mung t-shirt print machine ni cd si search kari search khan pore machine gana machine pore aja click kedi naidi machine dam 17,000 se aja nai ni de call ni option tongo o aja call khai ke na amani no order khai nei mano